I bok ljudi, evo nas u još jednoj CH Garage epizodi. Ovaj puta radimo, kao što ste vidjeli zadnji put, ostalo nam je spojiti ECU i radimo fuel sistem. Isto tako jedna novost, vidjeli ste one R8 bubine, takozvane smo se odlučili zamijeniti. Znači to su te bubine koje smo stavili unutra i napravili wiring. Ali se Febo odlučio za druge, znači Mata radi ponovo. Da, Mata mora opet krimpati, a ja ove ćemo ove ubaciti zato što se prvo kraće. Evo, koja je razlika? One baš jako strše van, tako da ovo su od 1.4 TFSI-a, performanse bi trebale biti iste, a puno su, budete vidjeli kad stavimo unutra koliko ljepše izgledaju. Ali naravno wiring pinout je drugačiji na njima, tako da sam morao pinat konektori su isti, ali konektori su isti, raspored pinova je drugi, tako da morao sam repinat, ali čak relativno ok ide to na ovim konektorima, tako da nije takav big deal, ali ne preporučuje se raditi to često zato što stradaju ipak i pinovi kad to dekrimpaš. Uglavnom, Matija bude završaval, mora spojiti, krimpat ove konektore za injektore sve skupa i početi spajati ECU, a ja se bacam na fuel sistem. Budete vidjeli kakav fuel sistem smo spremili ovaj put, s tim da to nije finalna izvedba, budući da motor razrađujemo u atmo fazi, tako da još ne bude sve onak kako sam si ja to zamislio, ali mislim da bude to sasvim ok. Da, možda ćemo se dotaknuti čak danas malo i rasalnog sistema, vidjet ćemo kako daleko ćemo stići. Ali definitivno, evo, ja se bacam na posao u kabinu, u poluležeći položaj, dok Febo dalje... To se zove položaj upitnik. Da, upitnik položaj. To je to, ništa, idemo delati. Eto ekipa, preselili smo se van, sve skupa je to lakše, tu meni vani raditi nego da tamo klećim unutra i čučim, a ostalom, evo te vidjeli Mato da kleči pod ili ispod neke ili sa strane kraj 4 cilindra motora, ne, to da pravi motor onda druga stvar. Ali nike, tako da operiramo sad tu vani. Ništa Febo, skalper. Dobro je čak. Cvikcange. Prave cvikcange. Ove? Vezica. Cvikcange. Imaš sreću, dobro si da. I evo ekipa, kao što smo rekli, znači danas ja radim fuel sistem dok Matija spaja struju. Sad vam predstavili kratko kaj od fuel sistema u biti stavljamo na ovaj auto, koji setup budemo imali. Naravno, to budemo kasnije još malo upgradeali, jer možda u nekoj budućnosti budemo vozili E85, ali to bomo još vidjeli. Ovako, krenimo redom. Prvo, prije fuel sistema rekli smo da imamo nove bobine, to smo ja i Matija pokazali, to još moram staviti unutra. Imamo Lambda kontroler, Innovate marke. Zaka Innovate zato jer imali smo do sad, smo koristili AM i AM je radio sasvim super, uopće nema nikakvih problema, međutim nove serije AM-a koriste neku drugu lambdu koja više nije Boscheva i zna dosta zajebavati. U biti brzo rikne i nije više tako pouzdana, a AM koristi još uvijek Bosch LSU 4.9. Pokazuje AFR na 2 decimale, kaj nam je totalno nepotrebno, ali je pederija, ne? Nakon toga, osim lambde, s tim da je na ECU Masteru on ima sam svoj kontroler, tako da realno treba bi nam samo lambda, ali onda se u tom slučaju koristi 4.2. Nakon lambde
usko vezano su injektori. Ovako, imamo 900 kubika Bosch injektore, high impedance, znači veliki otpor, to je 14 ohma. I najvažnija stvar kod njih je da su flow mečani. Sad, budući da imamo portanu glavu, portani usis komplet, CNC-u znači da su svi kanali isti, da će svi kanali dobivati isto zraka. Isto tako je jako bitno da i svi cilindri dobivaju istu količinu goriva, jer kad vi kupite injektor jedan po jedan, oni nikad nisu flow mečani i zna biti dosta razlike među njima. Nije to tak strašno i za neke normalne buildove, za neke atmosferce bi to bilo možda ok, dok vi ne idete na velike kompresije i velike okretaje gdje se to već onda dosta održava. Onda vam se dešava da jedan cilindar ima manje goriva, jedan više i na kraju u ispušnoj grani lambda sonda čita sve skupa, znači sumu sumarum svih cilindara koji je onda ok. Ali dugotrajno to može dovesti do oštećenja motora. Zato je bolje dati malo više novaca i uložiti u flow mečane injektore. Da bi injektori dobivali dovoljno goriva, tu ćemo staviti fuel rail koji je billet. On ima AN8 ulaz izlaz, koji je nama totalno previše za sad. Mi ćemo koristiti AN6 jer imamo Nuke Performance Fuel Pressure regulator koji je rejtan do nekih 700 konja na AN6, tako da je to više nego dovoljno. S druge strane čak je lakše raditi sa AN6 jer dosta su bolje savitljiva crijeva, pa je onda to lakše sve skupa složiti. Imamo jako puno ovih fittinga za AN i pokušat ćemo sve to više manje prebaciti s vremenom sve na AN. Sad za prvi start ne bude, za prvi start budemo još koristili klasične šelne i klasično crijevo na nekim mjestima. Jer ponavljam, auto budemo razradili u Atmo modu, ali budemo se potrudili da to sve skupa uredno izgleda. Isto tako, da bi imali nadzor nad tlakom goriva, smo naručili Nuke Performance odgovarajući manometar, tako da vidimo kaj se događa. Čak nije loše staviti te komad i senzor pa da vidite i u softveru, ali mislim da je kod nas trenutno nepotrebno. I ako stignemo, još budemo ugradili danas i catch can, tako da napravimo čim više posla, ali o tom potom, to je manje bitno. Ništa, ja se bacam na posao, idem montirati trail i pogledati gdje bude to kaj stajalo, tako da mogu početi raditi fittinge, crijeva rezat i nastaviti dalje. Kako mi volimo dok naš tičo dojde sa poklonima. Gledajte ljudi ovu pederiju. Evo, gledaj ovo. Vidi ovo. Znači kad tičo dojde, ovo je za Matin M50. Vidi karter. Ko novo. Evo, gas klapna, novo iz kese. I eto ljudi, to je za sad gotovo. Evo sad smo sve skupa ovo strpali unutra. Tu još naravno ide i šlauf za vakuum trenutačni, jer busta nema. Febo je poradila za to vrijeme neke još malo tu na fuel sistemu, usisu i tako dalje. Ja sam to sve strpal naravno unutra na mjesto. Bobine ćemo sad staviti, ali prvo kaj ćemo napraviti kad to sve skupa plasiramo i još štekamo. Provjerit ćemo na svemu skupa da li imamo plus, di imamo plus, kako imamo plus, di imamo masu i tako dalje, da ne bi nešto pošlo po zlu. To je prvo, kad se prvi podaje kontakt, ipak svejedno treba provjeriti. Ja. I eto, ekipa ovako sad to izgleda. Tu je konektor, ECU će doći
ovakvu ovu priču tu gore, tak zmontiram kad bude, sve to bude dobro znao. Ima tu par žica još koje smo stavili viška, to će biti za analog, za ovaj innovative, kako se zove, lambda controller, koji će nam davati analogni signal unutra u ECU, pa smo ga ostavili viška, i ovaj će biti za boost controller kad ćemo imati boosta. Evo, sad prvo kad smo dali, evo sad ćemo dati kontakt. Cak, oba. Dakle, nije se ništa ziskrilo, to je već dobar znak. Ne. Provjerit ćemo, dakle, da li imamo 12 V na pinu, dakle na pinu G18, Grey 18, bi trebali imati, tamo znam da je masa skroz lijevo, tako da trebalo bi to biti, mislim da, ova tu žica, da. I imamo 12 V, aj Febo makni kontakt. Evo. To je to, nema, daj kontakt. Ima, eto, super, tako. I sad ćemo provjeriti sve još mase koje da li imamo, ali mislim to sam siguran da imamo jer ne bi već sad 12 V pokazivalo, tako da možemo ići provjeriti još vani bobine i nektore da li imaju napajanje i to je to. Yeah. Kontakt smo ostavili. Yeah. Eto, Febo stavio na masu nekam, a ja ću sad provjeriti tu na injektorima gdje će doći, da li imamo 12 V konstantnih. Evo, injektor 1 ima, injektor 2 ima, injektor 3 ima. Eto, sad ćemo provjeravati bobine. Znamo da kako smo iskrimpali da je pin broj 3+, pošto smo mijenjali na ove short coilove, tako da ovaj tu pin bi trebao biti plus. Evo tako, imamo i tu, imamo i tu, imamo i tu, tako da sve to funkcionira. Triggere smo sprobali, još jednom možemo masu probati, da li imamo masu, ima, dobro, i ima, tako da to je to. Eto, znači sad, kako se zove, moramo spojiti injektore, TKT ECU, Mate mora kalibrirati sve senzore, Da. ja još moram zamijeniti filter goriva i nastavljamo dalje. Ljudi, kasno je, idemo spat, a sutra bomo nastavili dalje sa updateom. I evo ekipa, znam da nismo dosta snimali, a puno smo napravili. Jednostavno pre-sketchy posao da bi se mogli sad na pol napraviti a posvetiti toliko snimanju. Sad, jedna stvar kaj me, da izvinite na izrazu, ujebala, su ovi ulošci. Audijeva grana ima te uloške unutra u grani u kojoj dođe injektor. I uopće ih nema, znači nove originalne ne brite naručiti, ja sam naručio bilet, međutim još nisu došli. I sad vam takva glupost, fali za opaliti auto, onda je to katastrofa. Ali uspjeli smo nabaviti rabljene, sad budemo za prvi start i to koristili te, a kad dođu novi modeli unutra. Ti buš kaj? Ma da, ja ću napraviti kompletno dalje još wiring za taj injektor koje smo isto čekali radi te situacije. Jer naravno, jako su krhke, plastike, Febo ih je vadil van i čim ih je popetal, gotovo, odmah je pukla i odmah se rasipala ne znam koliko komada. Tako da, oni sad to nabavili, sad kada on to baci unutra sve skupa, onda ću ja varirati injektora jer to nam još sad jedino fali kaj se tiče wiringa. Spojiti još jedino crack senzor,
samo ga staviti i spojiti. I sa strane wiringa smo redi, onda ćemo ići po redu. Ja moram ulje staviti unutra i nakon toga onda složiti cooling sistem. Da. Flašu ćemo isto tako, fuel line, da, staro gorivo kompletno ide van. I tak dalje, tak da... To budemo pokazali jedan relej kojega moramo stisnuti i radi direkt. Pa možemo i tako, ali ja ECU-a. ću ga preko ECU-a, tako da... Tako da ne bi bilo, evo kolegi se nedugo desilo da mu je jednostavno staro gorivo došlo u injektore i sve smeće i zaštopalo injektore i nikak auto da radi dobro. Da, tako da... Tako da ovo su novi i nisu baš jeftini, tako da ne budemo se to dopustili. Da. I evo ekipa, fuel sistem smo skoro završili. Matija je spojio injektore. Ja sam montirao fuel pressure regulator, znači imamo AN fitting, u biti AN crijevo koje ide na povratni dio od fuel raila do regulatora. Imamo obično crijevo koje ide povrat u rezervoar i obično crijevo koje je dovod. To smo rekli da bude kasnije išlo sve na AN, tako da to bude malo urednije. Da, sad slijedi dalje, idemo uzeti, nataknuti pumpu goriva, idemo sprazniti gorivo van iz rezervoara tu od ovog Da, vjerojatno ima i smeća neke unutra. Odpojeno još jedno crijevo, to ćemo s time Dovod je odpojen od filtera i to budemo spojili, to bomo stavili u kanister, sve van, friško gorivo unutra. Idemo zmontirati još crank senzor. Da. Kad njega zmontiramo, stjeramo gorivo van, testirat ćemo sve izlaze pojedinačno, taktat ćemo sve injektore pojedinačno, sve bobine pojedinačno i da vidimo da li je sve dobro spojeno i nakon toga ćemo ga probati. Ne, pusti da, ne treba to. Ne treba, okej. Ali mogli bi probati, bar probati, znači malo sključem. Da, okej. Znači ekipa, evo, sad smo u fazi gdje ćemo isprobati sve konekcije, znači injektore, bobine i sve. Uzeli smo stare svječice. Zaštekali smo u bobine. Znači imamo 1, 2, 3, 4. Matija je u autu za laptopom i on bude palil u biti ignite jednu po jednu. Ja moram staviti na masu da vidimo da li radi. Matija, spreman? Može, ajde. Ajmo cilindar 1. Molim? Može cilindar 1. Može, ajde. Dobro, radi. Se vidi na... Cilindar 2. Ima cilindar 2. Dobro. Cilindar 3. Dobro. Cilindar 4. Radi. A ako hoćete stvarno znati da radi, između stavite još i prst. Tako. Ajmo sad injektor 1. Može? Dobro. 2. Čekaj sad malo, budem stavio manje sajkla da ne bi na suho rokali. Ajmo 5 sajkla staviti. Je bilo to 1? Mhm. Ok, 10 cycles. Ok, ajmo ovako. Znači, injektor 2. 3. Dobro. I 4. 4. Da. Znači injektori da ne bi vadili van, osjećaju se lagane vibracije kad stavite prst direkt na injektor kad on okida. To je to za sad. Idemo dalje. To je to za sad. Sad ćemo TPS pogledati još. Dobro. Znači ovo je provizorni setup za sad. To ne bude ta klapna gasa jer nismo imali drugu, a za ovo sve napraviti i isprobati bude ta poslužila. Na drugoj klapni bude TPS lijepo ovako stajalo da to bude lijepo uredno. Mate, kad si spreman reci. Samo malo. Moram naštelati si graf za TPS i tako dalje. Dobro. Dakle ovako, sad smo se složili tu na graf. Smo se složili graf voltaže. Dakle, tu sad vidimo voltažu TPS-a, vidimo 0,73, to je kad je zatvoren TPS. Sad ćemo unesti 0,73 volti, minimum voltage. Ne? I sad bude Febo dal pun gas, da je pun gas i drži ga. Tako, i sad imamo tu 4,33 volta. To ćemo isto unesti pod maksimum, 4,33. I tako, i sad ćemo staviti TPS over max voltage je 100%,
TPS-a, a TPS under je 0. I to ćemo sada vrajtat. Tako. I sada, Febo, pusti gas. Tako, sad imamo 0% TPS-a, tu vidimo, Febo, daj malo gas gore dole. Još. Tako, dobro. Polakše malo gore dole. Tako, pusti. Tako, evo, kao što vidite na grafu, vidi se kako TPS radi sad. Dakle, to isto radi. Dobro, to je to. Evo ekipa, nakon što smo provjerili bobine Da. i injektore, vrijeme je da provjerimo senzor radilice. Senzor radilice. Za to imamo ovaj osciloskop u ECU Masteru. Da, treba enablati scope u ECU Masteru, tako da vidimo šta se dešava i kako. Evo, to je osciloskop. A to vidimo kada zaverglamo. Sad ćemo stisnuti neka rekorda. Tako. Tako da imamo, da se vidi zubi, dakle tu bi trebalo biti 58 zuba čita, da, tako je, 58, 2 su razmak. Tako da sve to radi, imamo čisti signal, to je u redu. Neka mi je čudno zvučalo. Probaj još jedan put i onda vam smanje gas klapnog, budeš trebalo. Ja, samo kratko. To se je dogodilo nam i nikomu više, valjda.